Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innamal a'malu bin niyat degan hadisini bärimiz bilemiz, yaxşı bilemiz. Elbette amaldar bir niyet bilen bolady. Sodan bir ağamız şişesinden 1 yaşında jetim kalgan eken. Akesinden bir 3-4 yaşında jetim kalıp, ajesinin kolunda ösken. Aldınғы ajeler kanday bolganda, hazırki ajeler kandaydı. Sol vaqtdagi ajelinin kolunda ösüp, jumus istep, eger Allah magan dünya beretin bolsa, inşallah avulga bir ulkan bir meş salam dep niyet kıladi. Sodan Allah subhanahu wa taala bunun niyetin kabul kılıp dünya beredi. Sodan bul avulda Yeşke ölmüş degen avul var eken. Yeşke ölmüş degen avul. Sol jerde meş salat. Osunda ülken meş salgan, alhamdulillah. Karasa onça adamlar kelmey jatar, son janına ülken stadion, futbol stadion salat. Futbol stadion salgandan keyin endi bizde köpçilik oyun dese bärimiz jasymızdan karimizge şeýin uçup baramiz goý. Çağa jeri kelet, sözlerge bir jaxşy bir imamda tayindayt. Endi janağı awulda islam körünüp kalgan. Hicaplı kızlar, sakallı jigitler, alhamdulillah. Sözlerde barıp, Balgınbek İmaşev degen bawrumuz bar, ol özünün 4-1 şagirdini alıp barıp, sözlerde birinci halkka jaxşylap aýtışdy, uýumdaşdyryp, futbol uýumdaşdyryp, bagızlar uýumdaşdyryp, sol jerde biz 3-4 gün bolup qaytdyk. Men aytaýyn degenim, bütün barlyk jerde islami hareket alhamdulillah jürüp jatyr. Musulman jigitler kolundan kelgençe işleýär. Bay jigitler mene osuna meşitler salıp, musulmanda bay bolgan duruşda jaxşy bol. Sebep ol bay bolsa meş salat. Bukmerşi kantor açpaytda ol barıp. Meş salat osunday bir halkyň din sağlygy üçin, jaşlardyň din sağlygy üçin jaxşy sport oýunlaryny uýumdaşdyryp, alhamdulillah hazır bizden köp Kazakстан akındary öte bir dinde jaxşy düşünüp kalgan, bäriňiz jaxşy bilesizler. Bolsa Balgınbek İmaşewge oksagan, Muhamedjan Tazabek, Arman Berdalinge oksagan mykty Kazakстан akyn jigitleri köp. Negisi bu kasiyet, akında kasiyet bütün Kazakta bolganda aldı. Bizde aldın hiç kim okumagan. Bizde kulakman jattagan barlyk adamlar. Neşe ölenlerde neşe bärin kulakman jat alganda olar. Biroq sol jattagan bilgen närsesine olarda amal kılıp öte güçlü bolgan alhamdulillah. İnşallah bir arıktan su agat, kaşan sol arık tazalansa da, sol arık tazalansa su agat. Demek inşallah mana biz hazır olsa tazalanıp kewatar. İnşallah bu barlyk jerde, anyada hareketler bolup atar. Bu arıklar tazalanıp sodan su agyp atar degen magnada. Alhamdulillah mana bizning Saragaş bilesizler, bu Saragaş İslamyň ortalygynday bolup kalgan. Magan biri aýtady, o Saragaşda işeten adam jok çıgar diýdi bu. Saragaşda işeten adam jok çıgar diýdi. Adamlardan sonday jüreginde seni var. Alhamdulillah ol da biz üçün jaxşy. Biz üçün jaxşy. İnşallah solardyň da bireýiniň sol sözüni perişte amin dep kalatyn bolsa, inşallah biz Saragaşda işetinde, şegetinde, adam öldüreten, orlu adam kalmaydı inşallah. O neme bolat? Talim tarbiyemen bolat da ol. Bilimmen bolat da, bilimmen bolat. Bugün Türkistan'dan bir iki jigitni alıp geldi, şişesi. Endi Allah barşamızda sonday musibetden saktasın. Iki balany okutkan, üniversitede bitirgen jigitler, biroq so derejede bu dinsizlikden arkasından iki bala äke-şişege kun bermey koygan. Kun bermey koygan. Şişesi manany alıp kaçtı, magan jylap atar. Medim kalay ala, manalar uzu bitken balдар dep atamda. Uzu ana kastapravtar var go bizde. Remontga не подлежит dep koyady go olar. Uzu ana не подлежит bolup ketken go ana ekewi de. Tepden sol işkelek sınaqorluk bitlerini urup ketkende astagfirullah adında. Xudo bolsa saktasın. Ata ana özünün mana misalı balasın kara köşege tastaydı.
Biroq dinsizlikning orqasidan bo'lar ekanda, kuniga akani ursa, kuniga shishani ursa, ne bo'ladi undan keyin? Ömür o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Mana Yevropa, biz misol hozir alhamdulillah bizning xalqimiz musulmon xalq bo'lgan ekan, buni o'ta yaxshi tushunib qolyapmiz. Yevropada bu semya degan narsa, ayniqsa mana niki degan narsa bekor narsa bu. Bu bizni chegaralab qo'yadi. Biz sonda demokratishni bo'lishimiz kerak. Ne kerak bor u? Bir qatında avval o men nekelib balashaga, balashaga vaqti bağudun keregi yo'q. Mana ko'pincha kinolarda ko'rib qolasizlar. Ana kushukda ustalab yuratinlar bor. Qarang. Mısır ustab yuratinlar bor. So'min ömrünü o'tkazatan bor. Tepten murası qalgan boyligining barligi o'sha itini kushugini jazdirib ketayotganlar da borda. Bu adamiylikdan shigo degan narsa, astag'firullah. Al bizda qasiyatda nega degan narsa borda. Bu nekede qarangizda, nekega o'ta qattiq men bergan boyag'ida. Bizning atalarimiz, bizning babalarimiz, achalarimiz nekega o'ta qattiq men bergan. Oldinlari ajrashuv degan narsa birin-saran bo'lgan. Qadriga o'xshab turib barligi emas. Balkim mo'l yerda o'ta qattiq qatal bo'lgan. Nekening, sol nekening orqasidan misoli qancha yel bo'ladi, jurt bo'ladi, ag'ayin bo'ladi, tug'an tu'sqan bo'ladi. Nekesizning orqasidan o'ta ulkan haram жұмыстар boshlanadi. Misol hozir bu Yevropaning da o'zi ishini shirib bitdi hozir. So'ning orqasidan erkakka uylanadigan zanglar chiqib ketadi, o'z-o'zidan chiqib ketadi. Misolda erkak bilan uylanadi, xotin bilan yuradi. Misol bu dinsizlikning oqibati bu. Allohdan so'rashun so'raylik, Allohim dinsiz qilib qo'yma, o'rpog'imda dinsiz qilib qo'yma, araxor, nashaxor, zinaxorlardan qilib qo'ymag'in deb turib Allohdan ko'p so'rashimiz kerak. Bizda Alloh subhanahu o'sha diyorlarda charatib, o'sha diyorlarda, o'sha yerlarda o'shirib qo'yganini esepsiz shukr aytaylik. Bu ulkan biz uchun bir baxt bu narsa. Bo'lmasam shashimizni betib olib, janjag'ini barini qisqartib tashlab, olib tashlab, taqirib quloqqa sirg'a taqib, murunga sirg'a taqib yurgan Yevropada musulmon odamlar da ko'p. Turklar misoli ko'p hozir. Solarga yelik deyman deb turib, it bag'ib yurgan, mushiq bag'ib yurgan odamlar ko'p. Tepki misol bizning o'zimizning o'sha yerlarda solarga ilinaman deb turib, ileshaman deb turib, yurganlar da o'ta ko'p. Kechagi O'riston chiqqan misol bir bola, ikki bola men qolib ketganlarda o'ta ko'p. Qarаңыз, misoli bizning kechagi yegamen yer bo'lgan vaqtimizda biz necha million edikda, mana 25 yilda necha million bo'ldik. Al biz bundan oldin necha million bo'lganmizda biz. Eğer kechagi repressiyalar o'sha qozoqlarda quruq siyosati bo'lmaganda, hozir eng kamida 60 million bo'lgan bo'lar edikda biz. 60 million bo'lgan bo'lar edik. Albarak biz hozir 17 millionmiz. Sol bir bola, ikki bola men qolib ketdi degan narsa O'riston, Yevropadan qolgan odat bo'ldi. Balan ko'p bo'ladi bo'lsa, voybay, ana qayoqqa жұмысқа kirgizasin, uni qayoqqa aparib tamoqtandirasin degan. Yo'q, ar-rizqu minalloh, rizq Allohdan. So'shin Alloh subhanahu va taolo barchamizning ahrimizda xayrli dinimizni sog'sin. Bu narsaning barligi inshaalloh yo'qolib ketadi. Qachon biz dinimizni yaxshilab o'rganadigan bo'lsak. Dinimizni yaxshilab o'rganib, har qaysimiz olsa dinga amal qila biladigan bo'lsak, inshaalloh bu nodonlikning bari yo'qoladi. Inshaalloh ertadan sonday yaxshi kunlarimizda keladi. Ondan biz son bir natijasi kecha olsa jamoatimizdan bir 3-4 bola borib bizning madrasaga borib, biz har kuni asrdan keyin borib shamga sheyin Qur'on o'qisak degan men boribdi, men ularga ustoz tayinlab berdim. Biz o'quvimiz kerak. Qarang, biz o'quvimiz, masalan, biz haftasidan bir ret va'z aytib ketyapmiz. O'sha va'zning natijasi men kecha ko'rdim. So 3-4 bola bir Qur'on o'qisak, bilim o'qisak deb turib iltin borib o'tir. Alloh subhanahu va taolo barchangizga nasib etsin. Bu bilim alu men gana bu nodonlik yo'qoladi. Kim olay, buni ne aytib o'tir ekan deb. O'sni aytgan rasm ekan deb ketavermaydi. Belki o'ylanib, bizning bu islomiy asarimiz uyda sezilmesi onda bo'lmaydi onda. Biz uydagi
мәмілеміздің барлығын өзгертуге әрекет қылуымыз. Ата-анаға болған мәміле, үйдегі әйелге болған мәміле, үйдегі балаға беріп отқан тәлім, тәрбие өзгеру керек. Инналлаха ла юғаййиру ма биқаумин хатта ла юғаййиру ма би анфусихим. Аллах бір қауымды өзгертіп қоймайды, қашан сол қауым өзіндегі нәрсені өзі өзгертпейінше дейді. Ислам мынандай екен ғой деп тұр, өзіміз Құран оқысақ, өзіміз тахаджуд намаз оқысақ, өзіміз жақсы bir жүрегімізде мейір болатын болса, бұл әйелімізге жұғуы әлбетте мүмкін нәрсе бұл. Үйдегі балдарымыздың діндар болып өсуі әлбетте мүмкін да бұл. Бұл біздің өзімізге байланысты. Айнықса мына жас жігіттер. Қазіргі уақытта білесіздер, енді Аллах бұдан сақтасын, жарым жалаңаштық деген нәрсе басталды. Жарым жалаңаштық деген нәрсе. Енді жалғыз ғана аспанға қарап жүрмесең, жерге қарап жүре алмайтындай жағдайға келіп жатырмыз. Бірақ бұл да кетеді, бұл нәрсе де жоғалады иншалла. Biz бірақ соларға қосылып, біз де шорт киіп, түртіш кисе түртіш киіп жүрмеу керек. Бәлкім біз мұсылманбыз, біз мұсылман адам әуратын жауап, жүреді ме сол қандай? Оның өзінің тәрбиесі. Шорты киген адам мен шалбар киген адамның айырмасы бірден білінеді. Бұл дегені мысалы шортты киме демеймін, шомылатын кезде шорт киіңіз мейлі. Бәлкім бұл ислами тәлім, тәрбие, бұл ұяттықтан тұра. Біз алдыңғы сабағымызда сол ұят турасында өте жақсы өттік. Әл-хая минәл иман. Ұят бұл иманнан, ұят бар жерде иман болады да. Мына Европаның халқында бірі ана қатаны байын сүйіп, бір-бірінің алдында сүйісіп жүре береді ғой. Бізде ол нәрсе, қараңыз, жоқ та ондай нәрсе. Бірақ қазір уже пайда бола бастады. Европаға еліктеніп кластасында қатын сүйе береді, итті де сүйе береді, битті де сүйе береді да ол. Оған фарқы жоқ ол. Шүйше болды ол. Жоқ. Бәлкім мұсылман адамның иманы оның ұятына байланысты. Ұят күшті болады болса, мұсылманның иманы күшті болады. Сөз сөйлеп отқан уақытында да екі сөзіміздің бар, шешең. Екі сөзіміз шешең, пәлен қылайын, анан қылайын. Астағфирулла. Ең кемінде адам өзінің аузына өте қатты мән беру керек. Мені біздің сабақтарымыздың барлығы осы нәрсеге алып келеді. Өзімізді жөндеу. Біз біреуде емес, біз өзіміз жөнделейік. Біз өзіміз жөнделсек, жанымыздағылар жөнделіп кете береді. Bir күні бір кісі үлкен адам енді, үлкен қызметтегі адам, бір 10 шақты жігіттің ашына кіріп қалдық. Жаңағының сөздің бәрі анау боғау сөзді, енді анау әлі исламды түсінбейді. Содан ең ақырында ғой, ана жігіттердің бәрі қабағын салып, анау өңкей құс сөздер сөйлеп отыр да, мен айтып жатырмын, үндемеңдер, айтпаңдар, сөйлемеңдер. Анау шерешер боғауыз айтып жатыр. Ең ақырында қараса, мен сендерге ырзамын деп қояды. Неге десем, вообще анау боғауыз сөз араластырмайды екенсіңдер сендер деп қояды. Мұсылман адам мұсылман амалымен көрсету керек. Сенің суретің кетпейді ол. Неге қазандай сәлде киіп алмайсың? Неге сақалыңды тізеңе шейін өсіріп алмайсың? Жоқ. Сенің мінезің, сенің көркің, бұл өзі білініп қалады өзі. Сосын біз сөзге өте қатты мән берейік.